chupha teng ben no boarding na kira board nil tumahin ben prachin na tumhan sulisuri ka choro pajega silalo pininil tum karbilo charli song hin ben jasme pet herangke amai ke phana ko kela hello je patumi hejong haroghat 18 nong haroghat kalesilong mla akhai dorsing long hang alangli hin ben herangke ke phalong lamthi paklang kon je nil tumphan nanti pupon lagi je nitum KSA amethang jungjung si KSA cekrongbor idet gua lam selang li paklang lo lam cota kali alang li lam kang li tensi nitum phan nanti pu busi ala nitum presiden phan akoi pipon lo lam cota kali si alang li hibang kucu bangke lagi cebong itu mo ma busi nanti pu cebong itu lo pulo tang te army mate atare thik de nak busi alang li hin ben tumi nang pupon lo jasa mepet la so puthang nil tum lahin ben pini bangke ke hai MLA dorsing ro hang phan lamboy pipon bo si lalo je ke damtang Assam Assembly budget session along longle putha khalada Assam CM made Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ben paklang lo je Karbiang long along le halada dudukuluni long hai hui long pot eviction claim pro halada long komane minority khai der ta thek pujalang hin pulo je lagi halada ke karbiang long le ahem pu ge karbiang long tomas council lo busi pulo hala so part bang nil tum da choro dun lo sinangli tum same ada media long nitu president kaninje same hala so part bang alang ni tame choro dun lo woi fit pu same hala so ituma long lam ninje bo mahutsi je non karbiang long lam apu thang ninje bo mahutsi VGR along le along ke do tum hata pata pibon po jalang li bang ninje lo tang hala so chi nitu president ki pudun cho je la bang so lam bang lamboy na pita ba clarification chini tung du buji karju cho jahal da bangpli MLA ta amek tong jang nun lon ma anoton thon o thong dun o ma buji ki ninje cho kaprek thang na bu pe da unparliamentary word pula da thang na ninje pon pe sitame alang li tumi MLA bang ka ninje ke nitum president phan mangai kaprek kalili kalang lam sina arbok lo tang ne tum chini lo je karbiang long bang ke alam je tham go hu jong si itum ke pachu ke dam tang eviction hota me nitum mangai choro dun lo je media theng lo tame karbiang long tomas council mate Assam government ben eviction ke teng application tumbe choro lo ta hala so chot kali je VGR along khiruni long ke do ta uttar barbi long do ala tum han tame eviction claim nang ji bu bangke pulo la so joine si patumi bange nitum bange chesong lo eviction claim nang ji podim long si long le pata ako pituji pulo ta ne nitum karbilo charle song bang ke lage comment ni da khron jilo athema chini lo je nitum ke methang karbia khe tum KSA pulo tang le karbia khe long phasi kar ja dum lo jase me ke khe amor bu kopine karbilo charle kopine karbia khe ba ke na hok thita no pulo ta nitum hin bange isi chepa do dun lage la song thak taxi budget assembly long do ma du tame je PGR along le long ke do tum hata pata pipon po joksi alang ni pen jilo tang de hala so video na do thek long lo bene karbiang long pe angtan PGR phansi long le pata pipon po buge hala da chief minister same ninje je joine si nitum bange mahu promasong lo la so kachini ji phansi nitum bange jase me press meet long pulo je la so long le bange karbiang long le ninje bo edu le ko sonsi la PGR long le long pata pipon po joine si nitum mahin bang tame chedon nun le la lo la son bange pendo chulang je alang li nitum hanang pulo je methang self style se cheklemare KSA ta ka chekrong bori KSA president bo chekrong bori pusi pu la bange nitum ka chekrong bori pula pukali je nilitum bustan hala bangso 2018 naning kana ju niltum central committee steering committee do hala da 32 members ang bong sin 2/3 majority lang hala so ke lang bansi kupuma chedon desi hala da bangsi lang lo je nilitum bangsi ka chedon ong mana hola so nilip same central committee lo member chola member do nilitum same ke thek kere penam ke charli tum dolo tangde alang jong si ke chok che te nilitum tame alang li hin ke abe do dunde si alang li la puso na karbok kon ke nilitum alang li ake hai MLA dorsing ro hang phan nilitum pen pinrem lo la puso mon pi alang li ninje je dai phansi nilitum main pen chuni lo lam jo takali alang li inut MLA selo MLA pulo tangde itum rat tum si pahai lo je alang li inut thek se reset ba khe phan kam 20 pon bon busi nilitum tame jo pahai lo rat tum je to jo je te alang li kopi alam si ninje lo te alang li sila ke unparliamentary vote ka ninje lo lagi alang li inut MLA sele ko son si je bhong jima po lam ka ninje halo na tu munthik dekha alang li ninje ke je bhong ji te army thik de na pusi ipu je bhong itu pulo dang de army ji thik de si ke mepu la inut MLA or adur la son lo malam ninje nei
alang ni lapuson jo takali je kapre kalom tame alang ni lam ki klang du tame nil tumge KSA tumge je kapre political party phan ke sorsa pula puson are da komane congress party puno BJP puno SDC mo APHL puno nitum komane madu political party phan nitum sorsa se tame ni tumge kenang sot puno ni tumge isi pressurized group jo je konane karbi the phan na hok de ji pulo ta ni tumge ese ke chibi dun beku lason thak si je BJR along lelong ni tumge eviction se claim nang ji hang ko aprang benda la baksu eviction Kurina ki badin kurle si longle pata PG pulotan lage ni tumge chedon nundelo laso job si je kese tumda aning pope si media long cepak lang lo je karbiang long CM ki karbiang long la ke do BJR long le pange pata pidesi kaprega dim si BJR selam tu bok lage kona lam si ninje lo la ba itu munthi duna ko je nili si example ninje po je halada budget session long do bo madu Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister Ningje Pomlo je BJR along le long pata pipon popo hala suhut bange karbiang long ben antana BJR pansi pipon ji bhadang ningje je atimal ke karbiang long alam refresh and bomb jusi la so lam ta ningje cho bulodan hala da itum long ache to du bangpli MLA dolo MLA ang mo alang itum da question erai junai hala sur erai junam arjun nang ko je nitum karbiang long pan kalima kalang ma bulama arjun dunai je itum bang nili isi reference and itum school dun lo college dun lo pulane teacher lo si tumang lo nang kham do ma du itum ko nama ke chini ne dia dokok pulotang de lage menes itum arju dun po itum confuse ban cepak clear po je la bang thekela chini lang ko song lo po alang son thak thak se lang tum arju nang po ta lang ko tumi ke cepak lang ko pulo je nitum ada nai nage lam kan ninje awar side do apor ka break do tame lage alang tuma por utan nang ninje dun de ako la so bangke lage kache dan no re nai alam ale just arju dun lo na cho la so confuse je ne si nitum ma mai pu same press long lam ninje nang ko lasi nitum chuni ri lo je alang li son MLA kaprek harin tame alam the arju dun long lo ta nili tum thang la pupe arbok pe la pe ninje je lo se alang li pan chuni wa nang li labang so alam ni tumhan jebhong nai ma jebhong tung dung ma ke guning je ga lang ni tumhan na ji kubir nang ji busi ni tumai ben chuning lo athema ala ke ni tumge jebhong nang kolam de ki putali na tum video tame theklong pame lo arjulong pame no je ni tum president ke lada nak tum pan jebhong na pule ke hang dali jinjeng nang pula ki pulgali arni hodera jebhong nang putagali je hala ke karju jo je nang tum hada assembly long budget session do bomon mejang nung klima pusing pucho lage konane la mejang nung klima pule unparliamentary word kali lagi la so jone si ni tum pini karbi lochale songhin pen bangke pinrem ponlo la pen ke wangjila ni nil tum KSA phala puson alam ninje je dei fansin dili tum ake hai dorsing lo ham sabe alam ni fanchuni